Izokala kuhlehlekene njalo semoyeni yatshe? Usemoyeni lotsha? Miki, Akwande? unjani? Kiphile kamnandi baba kunjani ngakuwe? Bona. Miki ke ngitshela umnabo baba lapho ukuthi ungathathi kumraro na. Omkhulu. Nokwabo baba baza kuphendula. Akunikele unolenga. Wenza into engenziwa kwiphasini. Na ungathathiko uthembathemba imadlana zakho zogegane ngehotela ezidrobheni bathi uhlala lemfledzane wenzani ye uzaqatsha igeleni uhlala efledzeni wenza isiga abezime baza kuthuka kabuhlungu ngaso uzakanga kwasathana usaphile ephasini nothathe sokwana lami ngiqedile mina Mhlali kwa. Dlulu notekethu ubaba uyiqinisile cala msi ukuze imambane ekhulumako le ibe nelingakwabo ukuthi uyise wathatha unina wakwazi ukuba nelingakwabo njeka abantwana ababelethileko bafanele babe nelingakwabo bazaba nelingakwabo yena nakathetheko manje ukuthatha kucakathekile ngoba naye nokuluphala uzokuluphala uyokutshejwa ngibani abantwana bayokutshejwelwa kuphi abantwana bayakhulela kuphi njeke ukuthatha kucakatheke kukhulu kwamambala angeze wathi uphila uthi bashona ngeke uthathe kanti ukuze ube khona wena ababelethi bakho bathathana ukuze ukhule nawo bengaka so kucakathekile ukuthatha dlu so lugegana abantu abana usemnyanyeni uyathoma uyahlanza lapha nemkodro rakhulu abakhona ure umuntu uthembileke lowa omunye bathi msekwamiko omunye uthi msekwanele bathi hawa kaye ekhaba khwaba kunamuntu sekuselena yedwa uyofika phekelwe ngibanadleni lapha fumana nabokatswana bakhamba ngaphandle apha lapha nomodoro lwaso uyahlanza umethi umuntu utshotsho ngibani aba masusibuza into engezwakaliko laba lapha khona ngifuna ukujamana umuntu ozokwenza into zalo isabo umnakwabo nabomhari bakhe batsho batsheja yena nenkotlo nakazibuthi solakhambe ekuseni nami ufuna ukuthengelwa namalo straw uthi umabendra awa